Sengkasi Student Union, Motion Road Circle, mentakasngi kalalit bania kendo yo ka subdivisional school education officer Nongstoin, ban panjing syai halor kajing sapriang kales ban penkenria kami kinohikai LP school. Katay kajing late panjing syai ka KSU na ka SDSEO. Kadairu hadien maklami kajing klumar hapadeng kinohikai. Kiba hikai ki school LP bagila donru ki katu kani ki school ki belakang no namar kajing mi kubor ke boong baka sorkar kala temu ban penkenria tangi kino hikai henry wadi ki school ru nakaliang jongka SDSEO kala pensyai shi ki khot jongka seng baka tekeles kampat de setia ka bala pentikina daga sorkar badaka juga por kala pentebru ki khot jongka seng baka office kala batha ki bor punya school baki de ban play ki school bat kumju kino hikai ki de ban lej hikai ki school harangkat ki khna ki de ban betengi kajing lej school kumba julong kumta nakaliang jongka seng ka kentu ka sorkar baka de ban pensyai shwa habaka penmi ikinu ki jing betha badaka juga por ka seng kadawa bade ban pensange no ekane ka jing thumu pen kerja kami kino hikai bad kumjo ka jing thumu ba pen kerja ki school shikiwe pat ki jaka alor ka kubor mo list ka bangi yo nagi no hikai ba kaladon ni jing transfer ni no hikai thain motion block kentup ya ki riang mau di ong baju undang di kalami ka jing panik pedeng ki kinong hikai bat hapdeng ki nak school te sebentar gowe ke nupsa ha nong daju gowe kadon ka enrollment hadu nya gowe ngut ki nak school bat la sa transfer iwe nong hikai nang ta areng mau ru la sa transfer baro abngut ki nong hikai ti abab bat school la du sendan ada long katum gatu ka list ka bangi yo mah di alor gini keluar ni kum kaseng ini kuat punya kejing pensai na belian ke office ni kehadian bangi 8 pensai ni osngau ba kampat don kum kata ndrei kejing kelim ta kalong na kaliang tong kaseng ibu ya kejing kelim ba balai i na kaliang tong government penmi ya kun bini list ada kimpat clarify no di minta ngingi kerpat ya government pada peningkino list dan ingino ini buat kamtam kum gini akabai dai berka jing pule jing kuti kan nem dai ban long pun morpe nak kaleng ini seng terem ru kalau kena kadau bat ngi kerpat do ba ada mi kata kalis kaba diong kin mi kan sakwan kata ka second list ngi kerpat ba ya gitu di school di ba ngi lah de keren mene bagi yo ini dak khmat ngi lah de pi ban inspect ru nak kaleng ini seng ta nak kaleng ngi kerpat i pai ba alor kene ka kubor bala mi ba kinnem panik bat kinyaisha ba yakaba mentahi ka ngila yo kubor babha ba kan sa mi ka second list ing kapat ya baro eti ki pai ba pin nam sutu bakla bat pin nam ab ya kata ka list ka ba ba yakaba mentahi kampan na don ya kata ka ban ong ban transfer no ne penduk no ya kita diskut